amazi adashushe, amazi kandi adakonje cyangwa adakanye cyane, ya mazi urimo kugira ngo ndanishwe n'inyota. Wamenye ngo yasusa ku mutima wanje ndaruhuka. Wamenye ni deliverance bakoreye, deliverance bafashe demon barayikura mu mutima wawe. Ndibuka ko twagiye mu ishambre ya hotel na nyamusore, twara abasore twese tugiye tuja mu ishambre tubicara turasenga mu cyumba cya hotel. Abantu batwongera baza turabasanze turakoma induru takati mwari ibintu twahurahe imyaka yose tuvuga ubutumwa abantu batwemera, abasore mu nzego mu Imana bari passionate about Christ, ariko hari n'ishaka ry'Imana tarimo kumenya icyo bita mu Gifaransa zero sans connaissance cyangwa zero without knowledge. Ishaka ry'Imana tarimo kumenya n'ubucucu. Turishaza bati mwana none twahura mu biki abantu b'Imana twabeshe twigisha ibintu bitari byo, kuko ijambo ry'Imana dusoma mu 10 usome umurongo ko shaka wishe mu kibanza cyawe karukanye wari kurabiki wishe mu kino kibanza, mbega umutima wawe by'Imana wumva biryoshye, wumva biryoheye, wumva ukirabuze bwa Kristo. Ikibazo ushaka gucishura urakeneye kuja muri Sunday school wigisha ubushashe bw'agakiza n'ibyo bana dusomere sister kabiri Romans 1:17 baroma n'umurongo wa 10 kuma twari turi nyene ubwo ubutumwa bwiza ni modeli soni, kuko ubutumwa bwiza bw'uteretse mu bisingorana Mecho na karinga. Abaroma cyambere ngo na karinga. Dore kwizera kwejwe no kumva ukaza. Oya. Aho uri muri Romans 10, uri mu gice cy'icumi ngaho mu 17. Umurongo cy'ambere, umurongo wa 17, chapter 1. Aravuga ngo kuko muri bwo ari nabwo ukiranuka kuva ku Mana guhishuri. Kuko muri ubwo butumwa bwiza ari ukiranuka kuva ku Mana guhishuri. Guheshwa no kwizera. Guheshwa no kwizera. Ugakomezwa nako. Ugakomezwa no kwizera nyene. Muri make ukiranuka kuva ku Mana tukuronka bice mu kwizera, kandi kwizera ukomeza gukiranuka muri twebwe. Nk'uko byanditswe ngo gukiranuka ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Aha, Kirundi avuga ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Ego ni jambo riri muri Habakuki 2:4 niho Paulo yitije umugororotsi wawe, umukiranutsi wanje azobeshwaho no kwizera. Muri make ukugororoka kuva ku Mana twaraguha. Simira mu Baroma 3, Abaroma 3:22, usome mu Baroma 3. Romans chapter 3 verses 22. Abaroma 3:22 mukemane kumuvuga. Niko kiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ogeza gaho. Ikintu cyatubone ngaha nuko gukiranuka kugororoka dufise no munsi tuguhabwa no kwizera Yesu Kristo. Nagira amazi ikibazo abantu mwakire Yesu umwami mwiza n'umuduza wabo. Mwese mwara Yesu umwami mwiza w'umutima wawe. Apana kwa idini, apana kwa kukiye mu idini. Ko dufise ikibazo, reka ndakire ikibazo mu myaka 4 maze muri Amerika. Nari ndakibona kera iwacu muri za Katolika tukiri mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi mwaje numva. Nari ndakibona muri Katolika, umuntu arapfukira muri Katolika agaca ngo jewe ndi umukristo. Ngo ndi umukristo jewe nabuke muri Katolika ya bose y'intumwa. Kandi ugakora n'imigenzo n'amategeko y'idini yawe hamwe mu Kristo. Ariko akaba atagucuti mfitanye n'Imana mu mutima wa Kristo Yesu. Ukaba utamwizeye mu mutima. Atari ko arabivukiyemo kubera wagenze igihe uramwakira. Nasanze no muri Amerika, nasanze nivyo bihari muri amashengero menshi y'abazungu n'amashengero yacu y'Abanyafrika. Abanyeshengero bagize Abanyafrika. Usanga abantu baraza gusa kubera ari abantu bacu, ari Abarundi, ari Abanyarwanda, ari Abanyamulenge, ari Abaganda. Umuntu akaza gusa akaza ngo aje kugushigikira, umuntu ugufasha ngo umuntu umuco ngo hari abantu bari kutuganira kugira ngo jewe nigira hari muri kumbura indirimbo
uziya ndirimbo z'igikongomani ngo zigusirimba uziya ndirimbo z'ikirundi bagenda zikumbura umva ngo nongere hariya ndamaze kubyumva ugasanga turafise abantu mu mashengero ngo batari muri Kristo Yesu kandi bamwe bakaba ari mu bikorwa bakandi mu bikorwa n'abadiyakoni n'ababirigi n'abakiri urabona abantu bari mu bikorwa bakora umwami atanabazi dukeneye kubigisha Kristo n'ubwo butumwa bwiza butadutera isoni tubabwire Kristo bavuga bwa kabiri bakizwe bahagarara neza mu Mana bamenye ko ari abakiranutsi mu Kristo Yesu kuko ubwo bukiranutsi buhabwa uwizeye Yesu Kristo wese. Banadusomera sister banadusomera aravuga ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Gukiranuka kw'Imana si gukiranuka k'umuntu, ni gukiranuka kwande kw'Imana. Babizeye bose ntibavuze ngo bamwe, bavuze abizeye bose aho bari ku isi aho bavahanye. Uwizeye Yesu wese ubwo gukiranuka kw'Imana yaraguhabwa. Kristo ari nta tandukaniro kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ngo nta tandukaniro bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Mu majambo make kavuge iri jambo, hari ubwiza bw'Imana, hari urugero, the glory of God. Imana irondera ku mwana wawe. Imana ifise standard yashizeho yo kugororoka, yashizeho ijambo Imana tubwira ngo Imana yabwiye Abanyisirayeli ngo umuko ndi uwera namwe ni mube abera. Icyo kintu ntabwo ashobora kwishobora ngo abe uwera mu nguvu ziwe wenyine. Amategeko ntabwo yabishoboje umuntu n'umwe. Ubwo Abanyisirayeli bamezana bati Imana baha ibyo gusenga barabiheba bigira mu bintu byabo. Rero nta muntu n'umwe ashobora kuba uwera kuko Imana yera mu nguvu ziwe cyangwa mu mategeko. Ni Imana ibiguha nk'ingabire, nk'igift. It's a gift. Rero avuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Everybody, all of them, twese twarakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Rero ushize abantu bose bakoze ibyaha atanu bavuye Abayuda n'Abagiriki, Abarundi n'Abanyarwanda, Abazungu n'Abirabura bose barakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Hari ubwiza Imana ibashaka ariko ntibishoboka ko babushika. Barakora amategeko, bararirimba, barasenga, baravuga ubutumwa, baragira ibi n'ibi, bakaduka ku misozi, bakaja mu butayu, bakaja mu nzuzi. Nabonye video iraho n'abandi baja mu biti, bakindani bakaryama, bakagira ibiki. Umuntu yakora ashaka itabagura. Ubwo bugororotsi, ubwo bwiza bw'Imana Imana isaba muri Kristo ntabwo urashaka kubwirogesha. Bose bakoze ibyaha ntibashikira cya gipimo Imana ibashaka. Umuntu agacagira ahantu rero aba hopeless, unanigwa. Sinzi ko ushobora kuba widantifije na jewe mu myaka 8, 9 iheze, 10 iheze, aho umuntu ashobora kuba asenga mu bintu by'Imana atanezerewe. Uriko urakora Imana, ube gukora Imana ni kove, ikintu kiremereye, ukumva nta munezero w'agakiza urimo. Ugomba gusenga Imana iri kure. Hari ibintu abantu bavuga jewe ntakivuga ko bitakimbaho, mugabo nzi ko abandi babibaho. Kora aho narinde cyose umuntu wose, kandi aho umuntu wose sonzoba ndeje. Uko umuntu agenda arakura mu Mana hariho rangaje, hari imvugo ihinduka kubera gutahura ijambo ry'Imana. Kuko burya uko uvuga wewe bingana n'urugendo ugeze ko gutahura ijambo ry'Imana. Rero hari amasaba unasenga amasengesho ukaduga kuri plafond gacagaruka, nuko amasengesho yawe kuyasenga baduge muri plafond rero kuyabwira Imana. Kuko uko urabwira Imana usenze ukuri no mu ntebe urumva umunezero wawe. Ntibinda gusaba ngo bituge hejuru, kuko Imana ntiri kure yawe, Imana iba mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Ngo ni umunsi w'Imana iba muri mwebwe. Kandi ya Pawulo nawe bishashwe n'icyaha cyakozwe n'intumwa aravuga ngo Imana ntiyiba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abana n'abantu, nk'ahari ikintu cyo moyifasha cyo moyiha, kuko Imana yahinduye imitima yayo nk'inzu ibamo. Imana iba muri twebwe. Rero ugura kuva ku Mana kwarishuwe kugira ngo mutorere inyishu ikibazo umuntu yaba yubaye mu mutima wiwe ngo umunyabyaha. Igihe cyose umuntu amenye ko idante yiwe yahindutse, nanze ko aya majambo kuri bamwe ashobora amajambo agoye kumva cyangwa amashasha cyane basanzwe yazi, byose birashoboka. Ariko uko uri kose ari mashasha agoye cyangwa amaze kuyumva
twibutsanye, reka twigishanye, kuko turakeneye kumenya ko turi abakiranutsi muri Kristo. Amen. Soma umurongo wa 24 haravuga ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Ahubwo batsindishirizwa, reka ndababaze, mu Kirundi bavuga ngo batsindishirizwa, niko mu Kirundi bavuga. Mu Gifaransa ngo ils sont justifiés, mu Cyongereza they are justified by his grace. Ils sont justifiés par sa grâce. Mu Cyongereza they are justified by his grace. Mu Kinyarwanda bavuze ngo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo. Batsindishirizwa, gutsindishirizwa bisigura iki? Kugutsi muri make umurongo wa 23 utwereka n'abantu batsinzwe. Tuko turajana 23 mu Kinyarwanda. Bitwaga n'umuntu yatsinzwe no kubera ibyaha umuntu arabashikira ubwiza bw'Imana. Umurongo wa 24 Pawulo atanga inyishu. Atariko naho byagenze abantu bagatsindwa, ariko Imana yabatsindanishije kubwo ubuntu bwayo bwa mutamere. Ubuntu ni iki? Ni unmerited favor, ni faveur immérité, ni ibakwe, n'amahirwe mu kirundi cyumvikana. Ni mwaramusenga ngo ujya muntu gafise faveur y'Imana. Hari abantu bavuga ngo ujya muntu gafise chance, ngo yagize chance. Iyo ndirangaje bapagana. Chance, second chance. It doesn't exist in God. Ni favor y'Imana, ni a blessing from God. Imana iduha favor, iduha favor, iduha ibakwe, iduha ubwo buntu bwayo tudakwiriye. Kuko twacuwe twese tubashaka ubwiza bw'Imana, icyo yakoze yadutsindishirije, twaratsinzwe, ikirazira Rwanda mu kibanza cyacu iratsinda. Haleluya. Imaze gutsinda bananyusoma twumve icyo yakikora. Umva Imana yadutsindishiriza kuko ubuntu bwayo tugira amagororotsi, la justification par la foi. Kuba justifié twizeye Yesu twagizwe abakiranutsi. Uno munsi kuti tumukiranutse, tubyakore tumukiranutse, kubwa Kristo Yesu, aba muri jewe tumukiranutse kuko ubuntu bw'Imana. Amen. Ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Ibahereye ikigaye ubusa. Ibahereye ubusa. Ubusa ni ubusa n'ubusa. Zero, free of charge. Ubusa rero n'ubaho mu isi, ubaho mu Mana gusa. Imana iduha ubuntu icyo dukoze. Imana iduha agakiza kacu dukoze. Atatu mu bene data tubyumve. Imana yatugiza yadusinarishije, muno byadutsindiye. Bitubwira ngo we are more than conquerors, ngo dusumba abanesheje kunesha. Kubera wanesheje ntiwakunesha kwiba. Haleluya. Ukiranuka kwacu duhagaze mu bikorwa byacu, ntiguhagaze mu ngeso nziza zawe. Kuko ngaho ugiye twicaye ngaho mwese ntabuze umuntu ashoboye mu byumvire. Umwana w'umuntu agerageza kugororoka hanze, ariko indani ameze nabi. Ibyo rero Imana icyo yaciye ikora, yaragusinishirije ku busa, ku buntu. Icyo yaciye ikora yaranabiguha, yaguhaye Yesu. Baradusomera umurongo twumva ruvuga. Ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Kubwo gucungurwa kubonerwa muri make ibanga nyamukuru rihagaze mu bikorwa Yesu yakoze. Gucungurwa, redemption, agakiza. Ahandi mu Efeso 2:8 baratubwira ngo ubuntu bwabakije kubwo kwizera. Nabyo ntibyavuye kuri mwebwe, wowe kugira ngo umuntu agende yiyemera. Maze ko umuntu aba arigisha avuga ngo bagakiza ngo jewe karamvunye, ushaka nakarusirabo narushe. Karushije Yesu ntakurushije wewe. Wowe gahere ubuntu, gahere ubusa. Kumbe
wani wakanje wewe kanje Yesu wakarose wewe arashobora hajewe tunabare bajenga cyane mu kanivo bakanye ibirato mabwate donwe Bujumbura n'utundi byakoze cyane nabikoze nkiba bagafunga nkagira amagafe ndashobora na karose nararusha Yesu azakunduhura amaze kunduhura abimera umuntu amaze kumera umuntu abimera n'ubusa urashaka kumva ingamba bakoresha ngo abasinashiza kuko umuntu acana bibaha ubusa muri bake nta kintu na kimwe ukwiye kugura nje gutuma uno munsi atabona n'umwe umukozi w'Imana cyangwa umukozi w'Imana muri ategiye aho kugira ngo amahera akana gusenge uyo muntu izina rya Yesu maraba barakavumwa abagaratiye cyane nta muntu gusaba rabo ry'Imana ngo ndagusengere ngo ngire ibiki ugana gusengera mu envelope biruzuye birasirikira muri Amerika birasirikira muri Afrika bibukanda n'abaye n'atatu harishingo darinzi gutanga amadolari amashiringi ibihumbi amajana 2 kugira ngo pastor gusengera ku secretary utanga amahera ukagenda kuri pastor yakufashe agaca kugira ngo usihari kuko ntabwo umuntu pastor usaba amahera wangu wavuze ngo winjire Imana yabiduhereye ubuntu yabiduhereye ubusa tubitangira ubusa ubwo mutyamene niba none gusengera ukabona gusengera sinakira kimwe na kwexija nta kimwe na gusaba mfise umwanya ndawuguha kuko natwe nabihereye ubusa niba niko ndigisha no munsi byonzi bikenyanzi suko hari ikintu kimwe nakoze kuko Imana yiguha kubuntu dusenga twigisha ijambo ry'Imana kubuntu rebera twiga gukunda ijambo ry'Imana tumenye ko turabakiranutsi munyemerere ndangirize kuri ijambo ko numva mwe mambwira ko nkwiye kurangiza atakwera amasaha ndumva ko ibyo nkwiye kugarukira hejuru ndangiriza kuri ino jambo abikorera ba kabiri 5:41 aya majambo dushaka kuyagura tukanga kumwanya munini ariko ndasenga umwami Imana mwanya karonderera ndasenga umwami Imana waganze umutima wawe uramurikiye ndasenga umwami Imana mu ishengero rya Kristo by'ukuri uhereye ku bayobozi b'amashengero utari rwa Yesu yakoze sinzi urugezo mugenzi abantu batumva ko abagororotse something is wrong among the leaders Imana ashaka ko tumenya ko turabakiranutse ntitwubakire ku marangamutima twubakire ku ijambo ry'Imana somera uwo murongo Abakorinto ba kabiri igice 5:21 Ndiko ndika kuvuga Kinyarwanda ngati nakobe 21 aravuga ngo Abakorinto ba kabiri 5:21 aravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha ko abandi bose baracumuye ntibashika ubwiza bw'Imana ariko ari umuntu watigeze amenya icyaha tumwumvirize kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ubwacu umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ubwacu he became our sin Jesus Christ amen kugira ngo muri we duhinduke ukiranuka kw'Imana mbebere data mbirize kugira ngo muri duhinduke iki ukiranuka kw'Imana apana gukiranuka kuva ku Mana gukiranuka kw'Imana amen reka mwumve itandukaniro rihari ubwo gukiranuka kuva ku Mana kuko n'Imana igira iki igutanga ariko kandi Imana ntiguha gukiranuka iguha ikiri amen yaguhaye Imana ikiri ncaguhaye amen yaguhaye mu gukiranuka kwayo ingeso nziza zayo muri banki kandi zivuga amajambo yumvikana biratubwira muri Petero ngo kuko ingeso nziza ziwe n'ubugwaneza bwiwe ngo byatubagarishije kugira ngo tube abasangiye mu Mana nayo ubuzima bw'Imana nayo la divinity ubuzima bwayo rero Imana yaduhaye gukiranuka kwayo ugukiranuka kwayo kuva kuri yo kuko ntigutanga ku buntu kandi guhera ubusa rero hewe Imana senze ngo ashuri imitima yacu muko ibintu bashaka gucanga mu mutwe bashaka gucanga ibintu nibyo kubera ijambo ry'Imana ibintu nibyo uri kuko niko Imana ikuvuga uri umukiranutsi kuko uri muri Kristo kandi uzuke kuva
ufise ukiranuka kw'Imana. Yo abapastori rero tukunda kuvuga ngo munyemerere ngo muvuge akajambo kanyu, niko dukunda kuvuga sivyo? Somera Yohani wa mbere igice cya 4:17 kuko nguma nuko imirongo ikwiye kuza kugira ngo I have to back up what I'm saying. Sinshaka yuko tumanye kwiza kuko ibintu bivuze kumenya biri mu ijambo. Yohani wa mbere igice cya 4:17. 1 John chapter 4 verse 17. Cyangwa 1 Jean chapitre 4 verset 17. Kandi mu wacumene kuko turabe shaka turabe ahaza dufise ukirano cyo kw'Imana pana gusanzwe. Rero udahindure shift, you have to shift the way you think. Utaza kuhinduka kandi wiyumvira. Urimo kubutumwa bwiza bwa Kristo kuza kuduhindura twibona. Ingene tubona Imana. Ijambo gitarama muri wewe. Uhinduke kandi wibona, ingene ubona Imana, ingene uje gusenga, ingene uje gukora hamwe na bene data, ingene ubona bene data. Agakiza kaba kabisha sindi Imana dushaka abantu biryoshe nshuti wa Petero na Yohani bari barasaza ba Paulo. That's what they were running around the world. Ngisashe sibashitsemo ngo bari kubita hasi bagihindukiza kuko baba barataha. Yohana wa mbere umurongo igice cya 4:17 igice cya 4:17 aravuga ngo ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka. Kugira ngo ku munsi w'amateka tuzatugire iki? Tuzatinyuke kuko uko ariko turi muri iyi si. Oya subira kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Kuko ari ariko turi muri iyi si. Haleluya. Kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Tell the song that song. As he is, so are we in this world. Yaduhaye uburozi bwayo kugira ngo umunsi w'amateka tuzogera ntabwo dufise. Kuko urukundo rw'Imana wahinduye imitima yacu. Nico gituma simfise ubwoba kujewe ku munsi w'amateka ndazi ko ufise umwami wanje. Nico gituma ndafite umwami ufise iherezo ryiza muri Kristo Yesu. Nico gituma mfise umwami yaneshereje. Nico gituma nshima umwami. Nico gituma nkorera Imana atari ko ndarondera inyungu, atari ko ndarondera amasitse yanje, atari ko ndarondera ko abantu bankomera amashi banyemera banyitamuze bawupaka cyangwa utumishi cyangwa abantu bwate n'ibindi. Sivyo niko nataye urukundo yakunze, urukundo rwe rwasuye umutima wanje ko yamaye kugaruka kwe. Amen. Ibyo rero birahindura n'imvira, birahindura n'ibona, birahindura n'avuga, birahindura ishaka mfise ry'Imana. Natawe ko Imana ntiba muri munzu turiko turabona hari nziza, Imana iba mu mutima wanje. Natawe ko ahera cyane munzu y'Imana atari muri ibyo tujamo. Natawe ko Imana ahinduye umubiri wanje, ingore bamusha tubanubahisha Imana umubiri wanje. Kuko inzu turatama amapye mushwara urabona ko hasi urumva urabona umuntu yapepa muri mushwara gatasi hari mu nzu ariko umubiri wawe kubaha kuko ni Imana. Bene data ukurangiza wewe Imana yakugize umugororotsi uri umukiranutsi. Ubwo bugororotsi bwawe buhagaze ku ngeso zawe nziza kuko tukurondeye mu ngeso nziza tworoha nzike dufise nyinshi tukubonamo zimbi. Nico gituma abantu tubonye umuntu tukimubona bwa mbere kubera abantu mayindi zacu zononekaye umuntu ukimubona ubanza kurondera amadefo yiwe. Soko tumeze ukimubona mugabo ugiye ngo jewe sinzi mwenda meze ndabonye mubagira ibintu nta byiza by'ubanza kuvuga ibintu bibi wamubonye kuko muri twebwe turiyizi ko amakosa tugerageza kurondera abandi bantu kumbure twaba dusumba bigende kugerageza kwigereranya n'abandi hanyuma wacukuta yabwe nasanze ameze nka jewe ushaka gusumba ariko Imana yo yikurabye marabwira ngo ubuti bwawe n'izina zawe n'amakosa yawe n'ukuntu wiyizi no kujya ku mugabo wawe kwita cyangwa umugore wawe kwita umukana kwita abagenzi bawe cyangwa abantu inshuti zawe bamaze gukarasa no gushira hamwe ukabukana. Imana ikwita ati uyu ni umwana wanje kuta kabimbara, uyu ni umugororotsi, uyu ni umukiranutsi, uyu ni umwana wanje ameze nka jewe ukundi niko ari mwana. Ntibisubira muri Imana wewe uri umwana w'Imana kandi uri Imana ufise ubugororotsi bwayo kuharura kubw'ubuntu ibiguhere gusa. Nico bita
kredite yafashe amahera y'umuntu baguhemba bakadirect deposit kuri konti yawe ugasanga ko hariko amahera isolde kredite mu Faransa ku bantu bize contability Imana yafatika kuraho amahera ikayashira kuri konti yawe wewe naco wakoze nkuko byukura musi mu gatondo basanga muri konti umuntu nka Bill Gates umutunzi twemera canke nyine Amazon Jeff Bezos yafashe imiliyoni $10 billion imiliyoni 10 z'amadolari 10 basanze kuri konti yabiguhereye umuntu abiguhereye umusamuza amafaranga mucamo vyumva ndabizi haleluya amafaranga aroshe kubona ariko n'abagize n'uko barabikoze yarabikoze yose yabirondera umutunzi wa mbere umwami w'abandi yarabikoze rimwe n'izibana guhera ubusa n'ubuntu bwiwe haleluya cyo tugiye no gushima gusa no gushima no kubibamo thank God live it believe it ibi rero bigusaba kugura umutima wawe bigusaba kubyemera bigusaba kuti mwami ndagushima kwambiza umugororotsi ndagushima kwambiza umukiranutsi ndagushima kwambaye ubuzima bwawe kugukura niko ndi ngahamuzi ndagushima ko nakiri umunyabyaha wanguye mu mugwi w'abanyabyaha ukorana n'abantu benshi bakiriye agakiza bakorera Imana baririmbira bavuga ubutumwa bwiza bari passionate about God ariko bacita abanyabyaha Imana atari kwibita imene kwita ngo umukiranutsi warahiri uhoratuzora kubiga bitatu byiwe turabantu twahiriye jambo guhirirwa niryo jambo mucongereza kwesha ngo he is blessed to be blessed niryo jambo rindi bakoresha kigira kitwa makarios umuntu yahawe umugisha wose wowe ushobora kuba udafise amafaranga menshi ariko ufise umugisha usumba imigisha yose ufise Yesu muri wowe ufise ujambo bw'Imana ufise ubugororotsi bw'Imana ubone bwo butumwa bwiza rero niyo good news gutera umunezero ukumva ari ikintu kirabira muri wowe ngo turika igihita cuba utubiza gukora kuba something is wrong bad news like kugira ubwoba imigisha ururyi ibintu birabiza kwiba kwica abana bawe n'ibindi ibyo biragatsindwa mu izina rya Yesu gusa ubutumwa bwiza ni inkuru y'icabutu ni inkuru y'iterabwoba izo nta bitandukanye za BBC na za CNN zitera ubwoba gusa batanga bad news atanga good news batanga twebwe twanje gutanga good news turavuga ubutumwa bwiza bw'amahoro umunezero bwa Kristo Yesu utwemeza ko turi abana b'Imana ko turi abagororotsi ko twatsindanije n'icyo Imana tumaze gukora Yesu ahimazwe cyane reka ndangize se mu bisanzwe ku bantu bamenyerana nigisha umuntu nkunda kwigisha mu mwanya abantu kubanza ibibazo niko nisitire koresha nishinga nari ndongoye Burundi niko ndabikora narigisha nk'uko kaca ntagamikora abantu bakabaza niko nkunda kubikora abamenyereye barabizi ko ariko ndabikora ariko sinshaka kwempoza umuco wanje aho ngeze hose ndubaha aho ngeze kumva inzu kandi kanyo kuza tukabazanya ibibazo gusa atari kuza nje kuvuga nje twicare turi muzingi dufate Bibiliya ijambo twaguye turyagure ribe nini umuntu abaze ko tubwiza umwanya w'ibibazo abantu batahora gusoma ko nje akavuga ugapinga mu mutima abadeze ndabyemeye bijya rero ndabyemeye ndabyamaganye ngo ngo Kinyarwanda ndabyamaganye mu izina rya Yesu arashira unavuga ati cyo biranyoshe so abantu babiri wabiyakiye kumufasha ntugize confusion kugira ubahuze bose banezere mu mwami bisaba ko bicara tukaganira rero umwami Yesu ibyo ntavuze arashaka kwinjira mu mutima wawe akabikwigisha akabigutahura ushobora no kuryama mu ijoro ukabona arakuvuze abwira mu kuganiriza ushobora kubona umutwe wawe urataha ukumva ufite amajambo yavuze bakafata video ukayiraba ukayisubiramo kabiri gatatu kandi akaba mu ishuri sinzi ko twavutana amaboko tugasenga urabe umuntu ari hafi yawe ngaho umusenga ufata dusenga raba inyuma yawe impande yawe mwene data muri kumufata dusenga shaka dusengeranirane reka dufatane twese haguruka twese dufite umukono dore mu rusengero ukuboko umusengere ashaka umusengere n'amaboko babiri batatu mu mugwi nta kibazo usengere mwene data